Put do potomstva natopljen je suzama parova koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje. Za to vreme oni moraju da se naoružaju snagom, strpljenjem i sa mnogo novca. Ali na kraju, kada dođe ovakav anđeo, onda to nema cenu. Svog anđela Marijana i Dragan čekali su punih 15 godina. U deceniju i po borbe stale su gorke suze, nemoć, ali i jaka vera koja ih je terala da ne odustanu. Put do bebe je bio trnovit. Znači, trnovit, stalni usponi, stalni padovi. I to je neka poruka koju bih ja svim majkama budućim koje se bore za potomstvo poslala, da je bitno da ne odustaju. Ta reč bila je presudna da stigne Milica, devojčica o kojoj su maštali. Pa osjećaj neverovatan. Mislim, ja nekada kažem osjećaj ostvariti se kao majka, meni je to bila zaista želja. I onda kad se suočiš s tim problemom, onda ti bude jako teško, ali kad dobiješ dete, bukvalno zaboraviš tu borbu, ostanu ožici. Ne kažem, kad se setiš šta si sve prošao, ali kad pogledaš u nju, pa nije to ništa tako ni strašno. A nekada je bilo strašno teško i više od toga. Pored borbe sa predrasudama, trebalo je mnogo novca. Danas je, kažu, sve to lakše jer parove bodre udruženja, a finansijski podržava država i grad. Šabac preko 36 miliona dinara godišnje izdvaja za direktna davanja porodicama, pakete novorođenim bebama, obezbeđuje vrtiće bez liste čekanja po pristupačnim cenama. Već 9 godina grad finansira troškove vantelesne oplodnje. Ono što je posebno, a to je da smo 2021. godine promenili gradsku odluku i omogućili parovima da mogu i u inostranstvu da vrše vantelesnu oplodnju. Zato smo svakom paru dali po 300.000 dinara i u budžetu oko 10 parova godišnje može da koristi ova sredstva. Naravno, bilo je i godina kada su se javilo više parova, pa smo povećavali budžetom sredstva koja su izdvojena. Zahvaljujući tome, u vremenu kad statistika ne ide u korist rađanju beba, 6 parova uz podršku grada Šapca stiglo je do svog cilja i dobilo ono što je najdragocenije, a to je novi život.